Kitab Dus bab 5 darsi en ne yewtan fil muharramati fi harmudin fi nikahi kadesal harmu be ben jombede al muharramatu jam harmu ben fi nikahi kadesal qismani ko gebe didi al qasmul awwal gebal aranangal allati ko ben sonnabe ya harumna harmu be tahriman harmande muabbadan furay wa hunna benno 14 ko be sappoynay harmu be furay no harma ma furay ka jombata be few sabun jeedi do ya harumna hibi haramira bin nasabi sabu dambe wa sabun jeedo ya harumna hibi haramira bis sababu wa hunna al madhkuratu ko be on jantabe fi gawli ta'ala kadala wala tankihu wata on jumbu odo haka toydo awalan aranun don allati ko ben ya harumna haramira bin nasabi sabu dambe den wa bayana hunna ino bangini be kama yali wono ardata doni al ummu nene ma wal jaddatu e patima li gawli ta'ala sabudal al hurrimat alaykum harminama ummatukum nene mo yon non nene e pati foko nene wal bintu e biddo ma jiwo wa bintil ibni e tanirawo ma jiwo wa bintil binti e tanirawo ma jiwo bi mana biddo ma debbo e biddo ma gorko wa bintil ibni e tanirawo mada debbo fo no harmi ko haka jolto yo li gawli ta'ala wa banatukum bibbe mombe wal ukhtu shaqiqa e bandirawo nene goto baba goto kanat lati awliya bin kako bandirawo baba goto tun awliya min kako bandirawo nene goto tun li gawli ta'ala wa khawatukum e bandirawo mombe wa bintil ukhti e biddo bandirawo ma wa binti ibniha e biddo makko wa binti ibnatiha biddo makko debbo le kawli ta'ala wa banatul ukhti e bibbe bandirabe mombe wa bintil akhi e biddo nene goto ma gorko wa bintil akhi e biddo nene goto ma gorko wa binti ibnihi e biddo makko le kawli ta'ala wa banatul akhi bibbe musibbe be wal ammatu e yaaya wal khalatu e nento soko nene ma do le gawli ta'ala sabdalol Allah wa ammatukum e yaayira mombe wa khalatukum nene rabe mon togoso saniyan di mundon allati ko ben yahrumuna harmirbe bin nasabi sabu dambe wa bayana hunna bangingol be kama yali ko noni ardirde doni e bis sababi kan sababu al mula'ana kon hudindirado alal mula'in al mula'ana to ko debbo hudundirdo alal mula'an e do mo hudindiri on kala hudo wallahi mi faala kama wallahi en jombidirta limara wala jawzu jaadi sif sabu ko filli kon odo an sahal ibn mas'ud ko jettero galawi madat fi sunna fil mutala'inain yahudindiri be dido an yufarriqa de sendirite bayna makko na mabbe thumma la yajtami'ani defte be hawtondirta abadan qala al muwaffaq la na'lam enen anda ahadan hay goto qala wowludo bi khilafi dhalika ko lutondiri e dum don nam fa yahrumu in harmira birida asabu muinan kadi kama yahrumu wan harmirta bin nasabi kadambe min al aqsami sabiqa morde nyaawo jadi tidden fa kullu imratin kala sonnajo harramat harmirdo bin nasbi kadambe min al aqsami sabiqa morde de nyaawo je fi sendo je fejjude do harrama hin harmira misula sifa mudun net birida aka muiningol kal ummahati wano nenira ben wala khawati e bandira ben li kawli ta'ala sabu dalol Allah wa ummahatukum enenirabe mon allati ben arda'anakum muini be on wa khawatukum e musibe modon be min rada'aka muina wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam yahrumu harmi min arda'a imode kam muina ma yahrumu konko harmi min an-nasabi kadambe muttafaqun alayhi wa tahrumu no yahrimira bil aqdi sabu fibugol dewgal zawjatu abihi beyingu baba on tigi wa zawjatu jaddi e beyingu mama soro on tigi no harmani on tigi legawli ta'ala wala tanki wato njumbu manaka ba'ukum minan nisa'i wa tarum no harmira zawjatu ibnihi sabu jombugol mo biddo makko wa inna zala haystay woni jippike biddo ha tanira e kawli ta'ala wala wa hala ila binaikum e dagani be bibbe mon ben alladina be min aslabikum ibe ka ceci mo ranawi goltun kari ko biddo an harmande ko biddo serajum wa tarum alayna harme makko ummu zawjati nene beengo makko wa jaddatiha e pati beengo makko bi mujarradil agdi sabu tuntel ine golfinde dewgal ngal hakko le kawli ta'ala wa ummahatu nisaikum ineni rabe beenguli mon wa tarum no harme binti zawja ko do woni biddo beengo ma wa banati awladiha e bibbe
ɓiɓɓe makko ida dakhala bil ummi so tawi on tigi naatidi e nene jon suudu li qawli taala wa raba'ibukum e jutteɓe mon allatiɓen fi hujurikum wonɓe ka nder galleji mum min nisaikum mudde sunnaɓe mon allatiɓen dakhaltum fi bihinna ɓe natudu ɗo e muɗum e suudu fa lam takunu dakhaltum bihinna so tawi on naatidale mabɓe suudu fala junaha aleykum. hada ɗum ɗo wayna sabu ino hawrodira an naqra ande jangeten al ayatal karima oɗo aya tedduɗo muttasilatan jokkodirɗo mbaɗa an bayyanna ɓawa en ɓangini ma dukira ko janta kon fiya e muɗum min anwa'il muharramat immorde noniji harmuɗi minan nisa'i immorde ka sonnaɓe fin nikahi ka nder desal qala taala Allah dali hurrimat alaykum no harmemo ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum ala dum bakat faakande jombaton wa halailu abnaikum min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn en hawtindirto nene goto be dido illa ma gad salafa sona ko feƴƴuno inna allaha kana ghafuran rahima. Al-qasmu thani gebal dimmangal ma kana konko lati tahrimuhu harmugol muɗum min hunna immorde maɓɓe mo aqqatatan haraka ko waƙintinano harmi kono ko provisoire ko ha hunde kaari iwama ko ha hunde kaari waɗa wawa ɗum naw'ani ko noneji ɗiɗi annawol awwal none arana on ma yahrum konko ya harmiri min ajli jam'i sabu moɓodirgol fa yahrumu no harmiri al jam'i moɓodirgol baynal ukhtayni hakkunde nene gotoɓe ɗiɗo li qawli ta'ala wan tajma'u baynal ukhtayn sa jombi debbo haray nene gotoɓe on ɗon ɓen no harmamma en tant que an yewɗama seeɗiral gurdamma mayde wa kada ko onno yahrum no harmi aljamu hawtendirgol baynal marati hakkunde sonnajo wa ammatiha a yaye makko wa baynal marati hakkunde sonnajo wa khalatiha e nene makko e mawɗo ma nene makko to sohol gawli sallallahu la tajma'u baynal marati wa ammatiha tan hawtinde sonnajo hakkunde makko yaye makko wala baynal marati wa khalatiha wona hakkunde sonnajo e nene mum to goso muttafaqun alayhi. wa kad bayyana sallallahu alaihi wasallam gom dine la dalam bangini al hikmatu ñawre nde naforne fi dalka mo hina qala alayhi salatu wassalam to man nelaɗo ma kono innakum ono idha fa'altum zalika son huwi ɗum qata'tum arhamakum haray on taƴi yandam mon ɗam wa dalika ɗum lima yakunu ko sabu ko laati kon bayna dorairi hakkunde e lorraji min al ghirati immorde e hududirgol fa idha kana salat ka idahuma goɗɗo e maɓɓe min agrabil ukhra ko jeyaɗo e ɓattodiraɗo o yaka enda hasalat haray hewti hande kadi alqati'atu taƴugol en ɗan ɗan baynahuma hakkunde maɓɓe fa idha talaqatil mar'atu so tawi ni sonnajo accitama wan tahat iddata idda makko ngasi hallat ukhtaha haray hande kadi nene goto makko dagike wa ammatuha e yaye makko wa khalatuha e nene makko to soko foppo daganike gorko jombunoɗomo on lintifa'il mahdur sabu iwgol ngantogo wala yujda ko tako an yujma nde hawtandirte bayna aktari ko ɓuri ɗurde min 40 niswatin sonnaɓe nayi lo gawli ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa gada mara nabi sallallahu alaihi wasallam gomni laaɗo Allah yamiri man tahtahu ɓe on ɓe ley koyɗe maɓɓe e ley koyɗe yamirore maɓɓe leggoy aktara ko ɓuri ɗurde min 40 immorde nayo wa gad umiran nabiyu sallallahu alaihi wasallam gomɗine laaɗo kañum yamirama min tati sengole maɓɓe jombugol waɗa ley koyɗe maɓɓe aktara ko ɓuri ɗurde min 40 sonnaɓe nayo lima aslama sabu non ko hisi kon an yufariga nde ɓe sertata ma zada ko ɓeyditi kon an 40 gayi nayoɓɓe yilɗito ɗen afwan wa gada mara nabi gom ɗi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam yamiri man tataw ommo wonno e jungo mu'um akthara min 40 ko ɓuri ɗuɗude rewɓe nayo lamma aslama ɓa o silmi tawi mo jombuno ɓuri nayo laaɗo yamiri man yu faari gande o accitata ma zada an 40 kala ko ɓeyditi kon e nayoɓɓe anna usani noon e ɗimmo on ma kana konko laati tahrimuhu harmugol muɗum li aridin wonande tumpi hum weɓiti kum yazulu hikum iwa fa yarmu no harmi tazawujul mu'taddi jombugol wondo e edda min al ghayri immorde goɗɗo go le gawli ta'ala wala ta'zimu wa tanhaju ugudatan nikahi humugol dewgal ngal hatta bilgal kitabu ajala wa min al hikmati no yaana forne fi dalka ma annahu kun la yumana holaka an takuna lesonnajo latto no gasa hamilan har ko sowiɗo fa yufdi dalika o yaada e ndu reedu ila ikhtilatil miyah
faade jillindiroygol ndi e yimɓe ɓe maniyuji ɗin wastibahil ansabi e jiiɓidiroygol jillindiroya damɓe ɗen wa yahrum no harmi tazawwuju zaniya jombugol debbo zinowo andanda hoore mako ɗum golle mum no heɓi fattu no heɓiɗa ida ulima si andama zinaji makko ɗin hatta taw tuuba ha o tuuba so tuubino ara jombugol mo ellala watan kadi gasa eddata edda makko on li qawli ta'ala wa zaniyatu la yankihuha illa zaniyatun aw mushrikun hurrima dhalika ala almu'minin wa yahrum no harmi ala rajuli e dow gorko an yatazawwaja nde o jombata man talaqa salasan mo seri mun certe tati hatta yata'uha ha jomba mo zawjun modigo ghayru koy namo bini kain sayin harakati ko dewgal sellungal li qawli ta'ala at-talaqu marratan ila qawlihi haka la dalon fa in talaqa so serte mako yani asalisa tatabu fala tahilu la wara on sonnajo don daganta ko min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra wa yahrum no harmi tazawwujul muharrama e jombugol harmando don hatta tahilla ha o dagino min hiramiya wa yahrum no harmi tazawwujul muhrima jombugol horminani do hajjuma umra hatta tahilla ha o dagintino min hiramiya e hormon nande makko nde o kada kono ni la juzu daganta ko lil muhrimi hormini do kadi an yaqidan nikaha nde o jombata kan kadi nde humata dewgal ala imratin do sonnajo hata kan kadi muhrim no hormini li qawli sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrim jombata hormini do wala yankihu o jombinta wala yaktubu o jamata rawal jama'atu ila al-bukhari wala ilu daganta kan dagota kan yatazawwaja kafiran do jombata kefero e nde jombata kefero imratan muslimatan sonnajo juldo kefero jomba sonnajo juldo li qawli ta'ala la tunkil mushrikina hatta yu'minu wala tazawwajul muslim juldo jombata imratan sonnajo kafiratan kefero li qawli ta'ala la tankihul mushrikati hatta yu'minna wa qawli ta'ala la tumsiku tan jogito bisamil kawafiri dewgal kefira kungu illa al harat al kitabiyya siona dimo al yahudajo ma an nasarajo fa juzu harayno dagani lil muslim an yatazawwaja ando jombata ando li qawli ta'ala wal muhsanatu be do reni be min alladhina utul kitab qablikum yani halalakum min dagani on bendo wa takunu hadhihi al-aya odo aya no lato mukhassasatan hertanido li umumil ayatayn fi hubutugol ayaje den didi asabiqatayn aditide didi fi tarimi harmingol nikahal kafirati jombugol rewbe hefere ben alal muslimina e do julbe ben o gadaji magom di fottani ahlal ilmi jomirabe ganda ben Allah ta'ala kay do dum wa yahramu harmi alal hurri muslim e do juldo dimo an yatazawwaja nde o jombata alamatul muslima kordo juldo yanna dal ka sabru yufdi nabai ila istirqaqi faade maccendingol awladahu bibbe makko ben min ha imorde kordo be mana dum waday yo bibbe makko ben kurkin maccendina legoy nene mudu istirqaqi kurkanagol awladahu bibbe makko ben min ha imorde makko illa idha khafa sunahu ala nafsihi wa makum min zina wala yaqdir harale umara ala muhril harrati tenge dimo aw samanul amati ma coggu kordo ko risodira mo orindina o jomba fa juzul ara don daga ni mahina idin ontuma tazawajul amatil muslima jombo ko do kordo julli li qawli ta'ala amal lam yastati minkum tawlan kalama bale mo don yaajende an yanki hande jombata al musanati rini be labo ben al mu'minati ka gomdim be famma malakat aymanukum arayo jombo be jeetiri ka nyaami modon min fatihatikum al mu'minati be morde horbe modon jiwbe modon gomdim be ila qawli ta'ala dhalika liman khashiya al anata minkum dum non ko nande on huldo o nyagol goy emo wa yahrum no harmi ala labde do jiyaada en tazawaja de jombata sayyidata pullo makko lil ijma'i no fottana furay wala yanno sabu kanko dum don yatana feri way kawnu halata gol mako sayyidata ko pullo makko awata yombude goddo wona maccudo makko kadi ma kawni wondude lata gol mo zawjuha modi makko li anna li kullin minhuma sabu no dani gotel kala idin no hakaman nyaawore wa yahrum no harmi ala sayyidi do pullo an yatazawaja de jombata mamlukatahu kordo makko mo jeyi li anna igdil maliki sabu non finde jeyangal agwabortirde min igdin nikahi de finde desangal wala jitama wana yo hawtandir kadi igdin finde ma huwa adhafu minhu e konko buri dun don loute wal watu yottagol non
bi milki yamini montigi jeyti ka nyaamumu hukmuhu nyaawre mon ndim hukmul watoi ko nyaawre yottagol fil iqdi e nder desal fima sabaga fi konko aditi ila amadin faade dumunne faman harrama watu'aha kala mo harmi yottagol e mum bi iqdin sabu dewgal kal mu'taddati wono wondo e edda wal muhrimati e harmudo wal zaniyati zina wal mutlaqa e accitaɗo salasan cerle tati harrama harayno harmi kadi watu'aha yottagol on ɗon kadi bi milki yamini tay kadi ko mon tigi jeydiri ka ñaamu mum hani